Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahil qahir bi qudratihi al-zahir bi izzatihi al-ghalib bi quwwatihi huwal awwalu laysa qablahu shay'un wa huwal akhiru laysa ba'dahu shay' wa huwal zahiru laysa fawqahu shay' wa huwal batinu laysa dunahu shay' subhanahu dhalla sana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah هو الأول الذي لا بد له وهو الصمد الذي لا منازئ له وهو الغني الذي لا هازة له جبار السماوات والأرض لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وأتوبوا إليه لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mapuas na sanglit tiban puji pamahasud si maha tinggi Allah. Salawat tiban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pakalualga niya, pakasahabatan niya, iban pakatan niya makansin pamandok niya. Mga beriman, magmabuka kita ni po Allah subhanahu wa ta'ala, sinmatan kabuka kanya, magparuntungan kita ni dunya iban akhirat.
in sabutun ko ha mahapuni ni hadis kaya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. In hadis ini mahinang siya padduman sin aku iban sin kamu haadlaw-adlaw sin kita niyo. Bang mga maghagdan 5 tikang dasya, 5 hagdan, 5 step dasya. Biyaita sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair. Panagnan siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis ini dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya Abu Hurairah radhiyallahu an hambuk siya din ha mga gagandilan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkulang maglabi in kaya riwayat ni hadis 5,000. So hati niya siya in pinakamataud hadis kaya riwayat si Mampay Marikatu taniw hambuk na rin na mga hadis amunain hadis siyabot na to ini. Hadis ini kialuki si Imam Muslim kitab niya Sahih Muslim. So sabab yadto mga kalangkungan haaga ma Islam mataw din kato kaingatan na tuingan niya hi Abu Hurairah sa amin real name niya, real ngan niya mataw din kato tanri makaingat. Ingan niya hi Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Amurakuman kianganan si Abu Hurairah sabab sinsub niya magipat anak puting. In Hurairah anak kuting, kaya nga si Abu Hurairah ay ama sin mga kuting siwi-siwi sabab yato kaya nga si Abu Hurairah sa ingan niya si Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi in siya ini din ha Yemen. Amurakuman nakabidda bang mayta nakataod din pagriwayat niya para halba guro siya nakasud amuin long tabihan pagsud niya before sa Jasin Buno Khaybar sa hakatan sahabat siya yung pinakamatawad kaya riwayat in sabab di siya mag-iig rin ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halasan niya amuin hasub niya magpanuntut ilmu sampai kaya duaahan sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam duaahan sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain patutuon in memory niya nasabab yan tumapuas sin dua sin Nabi amunain agun katan beita sin Nabi niya nakalupahan kanda hambuk din ang mga sabab bang may siyain pinakamataod na kariwayat hadis. Sarta nagihindu siya ha Madinatul Munawwarah sampai na assign siya nahinang governor sin Bahrain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inagi niya nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. In baita Abu Hurairah baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya in mu'min makusog labi marayaw iwan kalasan sin Allah din habariman malamman in katan sila yadto aw nakarayawan at yan in mahal ka muna rin hakatan pagiman mahal ka rin hakatan amuna in pagiman mufa Allah subhanahu wa ta'ala
Pag-iman mo harukun iman unun, pag-iman mo harukun Islam 5, iban ha ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In hati niya, in beriman subay siya strong. Encourage kita sin Nabi, subay kau makusog. Biarin ikakusog sin pag-iman. Muna-muna, in maghinang kau amal salih. Pagbasa kau sing Quran, dungdungan mo yung Quran, pangadyon mo. Sabab, biyay tahlam sing Quran, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, zadathum imana. Main mga pagdungdung mo, pagdungog mo, panainghog mo, pagpangadji mo sing Quran, pagbasa mo sing Quran, inyan dumihil kahanungan halom sin pangatayan mo. Sarta, in pagbasa mo sin hambuk huruf sing Quran, tungbasan ko sin Allah Ta'ala hangpu karayawan hambuk huruf. Hikakaan pa'y kalano sin pangatayan mo, salta mahinang siya ubat iban rahmat pa mga bariman. Tumaasin pag-iman. Na-invita sin Nabi, subay kau strong mu'min, strong believer, kalakihan. Pagpakusog ka. Nabukon sa pag-iman, atin yung kalagyan din yung bariman, subay siya makusog. Di siya man jari maglamma-lamma. Di siya man jari magliso-liso. Na yung kalagyan mo, subay ka makusog. Wastain hadto, biyayta sin Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka. Ini ni guideline, step, bang mga basa ang galis, modus operandi sin hambuk beriman. Hapang adlaw-adlaw niya. Muna-muna, subay kau strong believer. Makusog na bariman. Hikarwa, subay aon kau vision. Subay aon kau maksud. Ihris ala ma yanfa'uka. Pag matuyo kau, maghinang sing kakahinang, amuin makarihil kay mo kamumpaatan. Pag maksud kau, sin maksud uno-uno na, kakahinang, amuin makarihil kay mo kamumpaatan pabaran mo, iwan padugaing tao. Inyan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini step panagnan, strong believer. Subay mo inang, magpakusog ko. Hikarwa, subay ka on vision, on mission. Subay on maksud. Nabang mga maghinang ka, di mo kaingatan, di sa magkatalos. Makatupabukon na mo, bang muri kaingatan mangunin maksud, may takaw nagbiyay ni may takaw nagbiyad to. Intanda niya, in kita niyo, piyakari pa dunya, in maksud, dua. Hikaisa, biyayta sing Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muna-muna, manunggal ikaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan ununu tibayhuan sinam malibadat. Hikarwa, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kung sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikarwa maksud, yari pa kau dihagin lupaan, mag-upiksa singgin lupaan. Bimana, uno-uno indihil kaymo, responsibility, suway mo siya hitunay. Bukonin pagkari mo pa dun niya maggaruhaka kau singgin lupaan. Sa hindi mag-upiksa. Khalifa. In ikaw khalifatu fil ard. Ikaw in vicegerent sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi hagin lupaan. Hikarwa maksud. Subay ikaw maksud. Uno-uno na yadto. Nasubay mo yato bangin tao miyari siya way maksud niya ingka maumuhan di siya kumugdan siya pabukunam. Haris salama yanfa'uka long sin Nabi alayhi salatu wassalam in sumunog kanya wasta'in billah. Minsan pa isa marayaw na in maksud mo, marayaw na in tudjuhon mo.
tumtum abang kau di tabangun tulungun sinallah wairun da jumatu hangkan dasanin beriman magtagna ka kahinang nila magbismillah sehingga matauran din katutan niyo kahatian natin bismillah amurain tagnaan ko hangan sinallah sa abang mulong karon na ing kalima bismillah minsan sadya ing kalima ba yaun haunahan bismillah in makna niya dua magmana siya dua hika isa lit tabarruk bimakna mangayu kau papagbarakatun kay mo sinallah uno na in maksurun mo uno na in hinangon mo amo insung mo hinangon yaon tagnaan mo nga sinallahu ta'ala mangayu kau kanya in papagbarakatun kay mo doon nakamaksud doon nakahinang sebab bangin maksud mo di papagbarakatun kay mo sintuhan minsan hiruhal niya di mura ka na naman in limo niya sababoy barakat hikarwa makna sinba lil isti'ana mangayo kau tulong tabang pa Allah sabab bang kau nagmaksud naghinang hadi kau tulungon tabangon sinallah kasigpitan kau makatudyo kau pabukunamu nabang di papapagbarakatun minsan natipon mo na insin katan sa upama na insin nagbusiness ka ba't tumaod na sa di magmumpat kay minsin gamman mahinang kau ata sinsin yusaham ang payaon sinallahu ta'ala inalta hasupaya mahinang mo usalon mo maun pakabayaan sintuhan saon waktu bang di papagbarakatun kay mo sinallah di ikaw niya tulungon di niya kau tabangon sampai pag-ibadat mo matupatuhan kalupahan mo na sabab sadya sinalta wayadan billah simple din bismillah sa inkihatian na to tagnan ko hangan sinallah saon siya makna in ba yaon ba lit tadarruk wal ba lil isti'ana hati niya hakatan sung muhinangon sung mumaksurun mangayu kau fa Allahu ta'ala tiyagnan muhangan niya papagbarakatun niya kay mo iwansin tulungun kau tabangun kau hamaksud mo iwansin hinang in mga bihadto muslim tanda in makusugin pag-iman nila na ang paing kalagihan suway makusugin pag-iman mo sabab in tao makusug pag-iman malamin pag-iman mo lay marasasat di dunya mataw din panandas magkalagihan ka makusugin pag-iman mo ang kadto in nabi biyaitaan niya suway kita makusug hauno na madya hapag-usaha uy may ta di manjari mahinang dayanin muslim may ta muslim di mahinang presiden may ta muslim di mahinang manjari mayor may nang gubernur katanya tu manjari bang manhi ka kusog sin pagagaman na imahunit doon dihilan kau sin mga nikmat yaon bang di papagbarakatun kay mo sin Allah di kau tulungon di kau tarangon amo pa in mahinang sabab ka jujana kay mo ang waktu dita kay ngatanin pag bismillah dito minsan kahatian may tayo to bismillah Allah ismul jalala inpunan nga ilah tujuhan sin manunggal ikaw kaniya in hati niya ayaw kau mahuat-huat tabangun kau sin Allah papagbarakatun niya bang inhinang mo yan bukun hakarna niya di so iyad tu imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala biyita sin Nabi alaihi salatu wassalam ika isa
Subay ikaw makusog. Biyarin ka kusog mo. Bang so pa mabay ko may ng engineer, subay sa ka mga engineering. Mabay ko may ng doctor, subay ka mag-medical course. Mabay ko master, subay ka mag-master. Bukod, besing kayo ba nan, way, minsan nakapangadji, grade 1, grade 2, mabaya na magdawa. Magsabot na siyang pagkakamapagtuhan. Subhanallah. May nakakita na ka mo mag-Hindu high school na nakalabay ng education. Nakakita na ka mo mag-engineer, wala nakalabay engineering. Sa mataw din ka to, mag-aanin dila, pag-aaka mo magbisaran o yan. Subhanallah. Ngayon kalagyan mo makusog. Sabab nakamula, hindi lang ini tumtuman niyo, wayron bukog. Sa manjari niya mapuhi nga intao. Labi pa ini rin halasun. Bang bukon ko maayan. Kalagyan mo makusog ka bariman. Hikarwa, inbiyayta, subayaon maksud mo. Hikato, mangayo ka tulong tabang pa Allah. Nabangaon maksud mo, on goal mo, on objective mo, insugpat sin hadis, wala ta'jaz. Do not lose hope. Ayaw mo bugtuin panghuwat-huwat mo fa Allah. Biya kau simbiyaitan, never give up. Ayaw kau to mag-give up. Hamaksurun karayawan. 5, upat ni nasabot. Ika-isa, subay ko makusog. Pakusog mo yung baran mo, pakusog mo yung ilmo mo, pakusog mo yung pag-ibadat mo, katanyad. Bang kung mag-usaha, para yung pag-usahan. Kung maghinang, para yung paghinang. Hikarwa, subayaon maksud. Sa babang, walang maksud mo, ay direction. Hikato, na, ay kung mag-iyan biasing kayo na kaya mo, ikaw, bukon. Subay na ko mga tulong tabang pa Allah. Pakusugumin parsug patamu fa Allah. Ang kandayan ingkitan nyo, madara ni pagbaita ka to, tagnaan na to yung katanhinang na to, sin bismillah. Nga, gumawa ka rin habay, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla, wala quwata illa billah. Kumaon ko, bismillah. Dumatong ko pabay, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkal. Bismillah, saan ka ta? Tiagnan. Sumud ko palong sinsiya. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saan waktu rin na ito magkapansin unin na niya. Amo rin kaya na ito amin literal meaning. Tagnaan ko hangan sin Allah. Amo rin ito. Kaya ba na nampan nila first diungong. Inlukay nila na pagbasa ang bismillah. Sari nila kahati. Ayaw kalagihan mo. So ikaw makusog. Ini pagtagon modus operandi na di sini. Bimana adlaw-adlaw amo ini guide mo. Magpakusog ka. Ikarwa so ayaw maksud. Ay pinaka the best na isulat mo. Hangkan na sa iyo ay magkatalusing kaibanan. Biasin mga maghapal Quran. May tayo niya nun na 2 tahun. May tayo tumakayan sila 2 tahun. Sa wadyo na ang guideline. Asupaya pagawit sin 2 tahun matalus sin bata. Nabang yato, 5 pa sila haplan yato. Minsan ang katahon matalus nila. Sa babaong guideline na ang maksud. Mag-school ka, magkogdiran 4 tahun, 2 isa ng curriculum sin education, 2 in engineering. Sa 5 ba ito, bangkaw mo ito 4 tahun yaon, okay na. Ang guideline, ang maksud, ang objective kata. Nahikarwa, hikatunya ito, pangayo kau tulong tabang fa Allah. Sabab wayroon na makatulong kayo mo, tupot na Allah. Labi siya makaingat bangunuin kalagihan. Kau naktin manusia kalagihan niya sa hikakangi kaniya. Kabayaan niya sa hikakangi. Ang kandayat to, di hipagdilkan niya sin Allah Ta'ala
gantian sin labhi karayo kaniya. Mga ini mga bariman, guideline sin ako iwan sin kam. Adlaw-adlaw. Ako sukan yung parsugpatan ni Allah. Nabangyan ka wahinang, aw naksud, ay kau mag-give up. Wala ta'jaz. Lo mo masigpit, ayaw, katoy, hinang ka. Continue ha. Nabang siya sa upama, jimatu. Habukun na miyagad, hakabayaan ha maksud, biyutang mo. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Akhrajahu Imam Muslim. Nabang in parkala yan jimatu, hayat tunay maksud mo, kimugdan pabukun amo. Ayaw ko mangyan bang sa jabiya ini, bang sa jabiya ini, bang sa jabiya ini. Ayaw na. In maksud bimakna mag-move on kau. Katto na kau pa plan B. Sabab jimatu na, way na mahinang mo. Sa mag-move on kau. Matto ka pa plan B, pa plan C, pa plan D. In mahal ka, makatudyo ka pa maksud. Imamu haaturan sin sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Limara. Sabab biyayta sin Rasul. Bang kain yan, bang, bang, bang. Bang sadjabe ini, bang sadjabe ini. In bang yan, mangukabi, lawang. Hikasud sin syaitan hakakahinang hama maksurun na mayta in syaitan kung tara mo ay kau magwatwat ba't tabangon niya kau di maytaan kau sa in tanda niya haadlaw kiyama suratul A'raf bang mukitaon nangayo siya hawaktu siya liyanat sin Allah subhanahu wa ta'ala pinagi niya anzirni ila yawmi yubasun. Ya Allah, paabot ako padlaw kiyama. Tong sin Allah Ta'ala, fa innaka minal munzarin. Mukabot ka, granted in request mo. Na magulo siya adlaw kiyama. Mamung. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr. Mamungin syaitan hawaktu adlaw kiyama. Inna Allah wa'adakum wa'dal haqq. Inallahu subhanahu wa ta'ala janjian kamu sin matan janji wa wa'adtukum fa akhlaftukum janji antara isab kamu sayak kalanta kamu awayron pa imamutadlaw kiya mau ka ba ning Quran Surah Ibrahim ayat kauhan tagdua baku wala da piyang lupan sin Allah subhanahu wa ta'ala dasani na buko na kulong niya sultan niyo. Buko na boss niyo long sin syaitan. Buko na boss niyo. Ang kaday ko mako kabang sa jabin. Ubos na. Pagplan B ka, magmubon ka. Di na to'y kabalik. In kahapon way na. In limbang niya rakuman pagsusun. In konsum masusakaw. Sabab di mo masiguro. In aun da kaw bihawon. Nabiyaon ko maghinang. Kaya kapunway na. Mayroon na mahinang mo, sinuhos na. Di mo na hika-rewind, gampa bang movie, mga tape yaw na rewind, umuman. Nampayan di. Sa bang jimatu at bi sayyata hasanata tamuwa. Sa uti, hinang mumangi, sininang marayaw. Habihaon. Yung kahapon, di, way na. In limbang niya, pagsusun. In konsum, pagduwa-ruwa. Bukod siguro, ba't bang kau mabuhi pa? Long mo mag-angkan na to, ay nako, bang hinang bihaon, ay nako, tumakad kinsum, ba't bukod siguro? Kabot ko man to. Sa ubo sa bihaon. Anong sin syaitan? Bukod ako sultan niyo. Kulakin boss niyo. Malengkan,
Da'awtukum fastajabtum li. Tiabit na kamu, namiangad kamu. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Nalong sin syaitan, ayaw niya ko blame. Blame, ano na yung baran niyo? Murah-murahan makakawakitan yung pengajian 5 rin taon. Kalagihan mo, ini strong bariman kau. Ikarua, subay kau aun maksud. Pang kamu bayak makadawat sin hilang matangbus mo siya. Butang i-step. Butang ibang muno. Wa sampai kau maubos. Ika tunia subay pakuhugutom min parsug patamiban sin Allah. Pag ikaw tulong tabang kanya. Ikaw pat ay ikaw mag-give up hinang marayo. Hikalima, bang jimatu mag-move on kau. Katto ko pa plan B mo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla wa atubu ilaihi la'allakum tuflihun. Ingkitan yung mga bariman berdosa. Matao din magkahinang nato langgal sara. Aun mga amalan kalagyan nyo hinang. Hikaisa niya ayaw nyo kalupahi insaidul istighfar. Panghusin istighfar. Makaruara in application niya. Makaminsan ng karum, makaminsan ng kaadlaw. Bang mumyun nakun halawm sin pangatayan mo. Inagisin Nabi alaihi salatu wassalam hisiyusiyu iabutan sing kamatay biasa niya insaidul istighfar miyun nakun ni halong sing pangatayan niya biasa niya sinadlaw iabutan siya sing kamatay sinadlaw yan to hawala pa si madlo pim matasuka in siya tau surga bang niya biasa sindum iabutan siya sing kamatay wala pa si milakim matasuka in siya tau surga. Hikarua basahan niyo pagdua pangindua kamu usalan niyo indua sin Nabi Allah Adam waktu nakalanggal pianglangan yapu Adam kan Hawa indiwa anila Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hikatu agun katanyaw istighfar. Hikatu inagisin Nabi alaihi salatu wassalam man qala astaghfirullahal azim alladhi huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi salasa marrat gufira lahu walau farra minadh dhahab. Nagisin Nabi alaihi salatu wassalam hisiyusiuin makapamung astaghfirullahal azim alladzi wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi makatu ampunun in pardusahan niya minsan pa in pardusahan timay kudya pag-atubangan iwan sin satru mawaya kau mataw din karayawan mo pangindua ahi intay manghud mo bariman biyayta sin Nabi alaihi salatu wassalam man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'mina hasanah hisiyusiulong niya inhip piangayuan niya kaampunan intay manghud niya bariman usog iban bariman babae hati-tiap bariman usog iban bariman babae piangayuan niya kaampunan isulat ka ni hati-tiap bariman usog iban bariman babae hambuk karayawan mangindu akta ni Allah subhanahu wa ta'ala pangmayan papagbarakaton in waktu na to pangmayan makakawa kamu pengajian pangso pamau nakakasla iban wala imamu hasara inyat turing kaku mga pangayan ko kanyo kamaapan pununuin marayaw inyat to taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala
pagsawsawhan sing kita niyo. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa bin nabiyyika bir risalah wa matu wa hum ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa man haqqun alaina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir liman bana hadzal masjid ya rabbal alamin waj'al fi mizani hasanatihim yawmal qiyamah ya rabbal alamin wa man hafidhahu kadzalika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم